razmišljajte kad odete kući šta će se dogoditi u našim privatnim životima. Mi smo ugledni građani ovog društva. Ja sam Zlatinjan, ne treba mi ova kampanja. Želim i vidim situaciju ozbiljnu. Trpit ću ja, trpit će moja porodica, trpit ćemo svi, trpit će ovi ljudi. Vrijeđat će nas po cesti. Vidjet ćete šta će biti na internetu. Ali želimo u ime dragoga Boga da pomognemo ovaj voz koji krenuo je negdje u neizvjesnost. Pomozite nam ljudi. Pomozite nas.